पढ्लाई तन्दिङा तेज पुरानो करारला तामाङ भाइबाला रे भइसला मलाई चोरी पुरानो करारला इजा नेपाली गेमसेन पढ्ला अझै चोरी yang परमेश्वर बचन गेमसे yang zaman आशिष तला चोरी चुरङ्ग ब्रेम मला 10 इंच 13 दोना अझै 19 इंच 22 दोना जब दानियलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको कोठामा गए जहाँ झ्यालहरू यरुशलेमतिर खुला थिए पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घोडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गरे तब ती मानिसहरू समूह बनाएर गए र दानियलले परमेश्वरसँग सहायताको निम्ति प्रार्थना गरिरहेको उनीहरूले भेटाए यसकारण उनीहरू राजा कहाँ गए र उनलाई उनको राजकीय आदेशको बारेमा भने हे महाराजा कि आगामी 30 दिनको अवधिभर जसले हजुरलाई बाहेक अन्य कुनै देवी देवता वा मानिसलाई प्रार्थना गर्छ त्यो सिंहको खोरमा फ्याँकिने छ भन्ने हजुरको एउटा आदेश प्रकाशित गर्नुभएको छैन र राजाले जवाफ दिए हो मादीहरू र फारिसीहरूको ऐन बमोजिम जुन चाहिँ खारेज हुन सक्दैन त्यो आदेश त्यही छ स्थायी छ yang tadi ija 19 गम्सी 22 दनै पढ्लागे बिहान झिसमिसी पहिलो किरणमा नै राजा उठेर आतुरी साथ सिंहको खोरतिर गए जब उनी सिंहको खोरको नजिक आइपुगे उनले दानियललाई वेदनापूर्वक स्वरमा बोलाए ए दानियल जीवित परमेश्वरको सेवक के तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रो परमेश्वरले तिमीलाई सिंहहरूबाट बचाउनु भएको छ दानियलले उत्तर दिए महाराजा अमर हुन् मेरा परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूतहरू पठाउनु भयो र उहाँले सिंहका मुख थुनिदिनु भयो र तिनीहरूले मलाई कुनै चोट पुर्याएका छैनन् किनभने उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष भेटाए महाराजा हजुरको सामु पनि मैले कुनै गल्ती गरेको छैन आमेन जो दानियललाई किताब रंगनी कदे से ढोबो मला तिम्री हैन एकदम महत्त्वपूर्ण किताब हिँड्न सो इजरायली गदेता बेबिलोन विवा युल्सरी कैद लिस्बोन मधुरी ते निर्वासन टिनीमा धुरी दानियल नन ते कैद रिनिबा नंगरी दानियल वची इजा सदन मेसक अबेदनगो इजा इजरायल दुगो ढंगी एकदम झेबा खाल्ला मिमुबा पहिलामा बेबिलोन रि थेन तको निर्वासन अथवा अर्को युल्सला रिनी दोसेनन थेर युल्सला कि आउदिन दुका ना दोसेनन सु थेला राजा थेला दिए नबुक्दने सरसेजा इज जेबा भर्खला ठिटा गाडी जाता इदंग दासतो ला सबला लागिरे बसेनन थेन दोसेजा इज दरबारी ग्याल दबला लागि दम्बमुबा इज धमसी जिनमेन्चे इज लिचा चुबनंगा त त्याजी बिसम थेरी राजसे राज दरबारी ग्याल दबला लागि रे थे मिदुक्ता एकदम जेबा कान्दोको जेबा सोल्बो दुको स्या स्यु दाग मध्ये हैन भने यला नेपाली 84 व्यञ्जन न कान्दोको एकदम तयार तिले एकदम रिष्ट पुष्ट तकै झबम रंगाई हैन एकदम एकदम आकर्षक रंगाई बिसी अझ थेरको पंक्ति गेसी तर दानियल तेन इज सद्रमेस अबेन्द वर्ष तिक पंक्तिमा जा हैन थेन्दुसेजा परमेश्वरङ बा 84 व्यञ्जन दि चसिनाम रंगला जीवन द रंगला अपवित्रता सोबा थेन्दुसे सेमा आलानी वजलामा थेन्दुसे वजा तिरो मी जुन मी मला वजा मी तिरो च्याबा मी घाट मला वजा घाट त पंक्ति दानियल छे इनी जा चु सादा कन्जे हैन सादा कान ढब डुब्चे सबा तर इज स्यास्यु इज दाग मध्ये इज आइरक एकदम जी आइरक ngane atumba हैन होतिलामा nganja एकदम सादा कन्जे ngata छोटी ब्लाउ बिजी पाङमा वजा गासी तिक पाङ हिमजा चुदे राङसे इंजङाइ राङदा वडङले इज ढब ढुब कन्जे पिन्जी दारे नगर इज ग्लेसी च्याम धुरी ग्लेसी जाजलमा धुरी एनिला एनिगला लुई एनिगला शरीर चाहिँ एकदम कमजोर बङ्जी बिसम वजा ग्लेसी ngata जमदर आसाइबा बिसी पाङमा धुरी वजा दानियल सिति पनि हुन्छ राङसिङन्दा जाजलै सिगो ngani इजा ढब ढुबथेन कन्जे चला तर तिगी तसी तिरो अर्को मिदु रङबा अर्को 84 व्यञ्जन कान्छ मिदु रङजी बिसम ngani थेरी सिगाई हैन थेरी nganta जाजबले पंगो च्यागो बिसी
पाङमा थियो गाड्सी लु तलाई बिसी थेन्दुसी एकदम अझ राजकीय अथवा गेला इज दरबारी थेन्दुसी एकदम साथ अर्को छे इज तेरो स्या स्यु मार ने मुई जमन चमदरी दानियल तिन तेल रोगदिसी चाहिँ तिग्ला जीवमा छ खाली डफ्थेन सादा कन्जी छ जी तर लिचा ओज राजा च्याबरे खजी हैन राजा च्याबर खमा धेरै राजा जम्मदन लाइन दि थन्जी लाइन दि थन्जी त्यो जो खजी खलखल मेच जो रिष्ट पोस्ट खल मेच जो आकर्षक टिम छिम बिसी ढंगले च्याम अटम हजार सयौं तेरे ठिडका दिमा बा ओज ठिडका दिन नगरी जम्मन भन्दा आकर्षक छ जो थे गोरब्ली दानियल थे इसाद्र मेच अवेदको हैन थेन्दुको एकदम आकर्षक एकदम बखरला मिन्तुको तिकतिमिटमा लेन्दुको लि दुगो च्यामा एकदम स्याल दुगो च्यामा टिल 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 टालकप तबा हैन हजलमा राज दंगजी ओहो सु ब्ली जादा तहजे दरबारी गेला दोबा बिसी थन्द दरबारी गेला बरी बुर्जी हजलमा दानियल लाचा सम्बन्ध दारा राज त्यो इज नबुकदनेश्वर राजा थिएन थेला जा दारा राजा थिएन दानियल सम्बन्ध एकदम ज्यामबा तेलिमा नबुकदनेश्वर रा ग्लेसी मृंगब मंगला अर्थ खलैसेन ओजे थेला मंत्र तंत्र लबा थेला ज्योतिष के खलैसेन तम पांगा हम बतरी राजा तेरो दानियल छे थे राजाला थे ग्लेला ग्लेसे मृंगब मंगला अर्थ दानियल छे पंक्चुन भइलामा इज दरबारी राजा इज ग्ले ओ तेरो दारा तिन औदिन जबा सम्बन्ध हो अजिलमा ग्लेसे जैलिन इज दानियल दा एकदम जबगलारी जब सेमसे जब पोजिसन थे त पिनुबा तिरी कुनो दारा राजा सितिकला जीविमा दाजी इज जम्मन प्रान्त गदेला हाकिम वेसिनम सुदा थेन्दुकलाइनन सुदा मिगिक सोदो युजा उदी मुख्य मिगिक सोदोजी बिसी न्वेमा राजा ग्लेस चाहिँ तिक पंक्तिमा छ दाइन्छे इजा दानियल जाता यो जम्मलन थे चिप सोदोबा जम्मलन चाहिँ हाकिम सोदोबा वज तमजा अर्को ते इजा प्रान्तला हाकिम दुक्ता थेला इजा मुख्य मि इजा तेरो सम्राट दुक्ता इजा शासक दुक्ता dan tinila rang minjam tero मुख्यमन्त्री बिगिले हैन जामदरी minjam मुख्यमन्त्री तर तिनीला यहाँला मुख्यमन्त्री रंगन त्यो प्रान्त र थे प्रधानमन्त्री तुरंग मुबा तर जमदुरी थेन्दु तिक पंक्ति मजा दानियल अरेबा तर चिल्लम तिक पंक्ति थेन्दु सेजा ग्लेदा ल तिनी हेन्चे जो 30 दिन दोनाचा दारा ग्लेदा बाहेक खलैसे अर्गु लालु धर्म द आराधनालाई बिसम प्रार्थनालाई जीविसम थेरंगबा मिजा इज सिंह च्यान्न खोरी युदोबा च्यान्न खोरी युदिक च्यान्न खोरी दोमिज मिसोला असोबा हैन च्यान्न खोरी युदो बिबजा च्यान्छे त्यो मृत्यु दण्ड च्यान्छे आखाबदजी यहाँ तिनी इज बर्दिया जंगल इज वर्ष गिरी 19 जने के गदे मिजना तजिमले च्यान्छे बिबजी च्यान हटम खतरा हैन हटम डेन्जर हटमला खोरी युदो बिबजे ढंगसी तामगो गोटी बि हटम कानुन तत्वजी बिसी ग्लेद बंग मेजे ग्लेज वजे सहमत जी अब रंगजंग अरुको जमल लाल लु धर्म त खासी रंगजे त आराधन लसन तिला दंगसै हैन पहिलामा ग्लेद तांगसिन वजा खत कानुन बिमजा ते परिवर्तन न दबा संशोधन न दबा यहाँ नेपाल रंग कानुन आइन संविधान में 13 14 पटक संशोधन द जुरी हैन कानुन में गति पटक संशोधन तबा तर छु धारा राजा छि वजा तेरो धारा राजा ग्ले बाहेक अर्को त ललु अर्को त तेरो धर्म त आराधना लबा त्यो त प्रश्न सल्लाह मिजादा वटंग कानुन चाहिँ थे परिवर्तन लबले नखम्बा ग्लेसे इज सेमला छैनन् ग्लेसी इच्छाला छैनन् थे परिवर्तन तबरे नखम्बा लबरे नखम्बा होइसिलामा चुरंबा तेरो ग्लेदा बाहेक अर्को ललु परमेश्वर त आराधना लबा मिजा तेरो च्यान्ना खोरी युबरो विवाह कानुन त्यो चाहिँ प्रकाशन त जी बिमलचरी 10 हैन जब दानियलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए बिमिन्छ राजसे ग्लेसे वजा कानुन तत्व वजा तेरो आज्ञा तत्व थातामै छे दानियल सीधा परमेश्वर निजी हैन फेरि चुक्ति पंगो छ सदन खरले तिनीजे लबाइन प्रार्थना चोरी दानियल छे तिनी चोरङमा संकट खजी दाइजे च्यान्न खोरी युबरो चोरङमा कानुन खजिरो चोरङमा आदेश खजिरो ग्लेगेम छे बिजी चोरले प्रार्थना लबाइन त्यो तिब्रियो बोले हुन्छ पहिले जस्तै तिनी बिमिन चाहिँ तम गोदोजी बिमिन्छ तिनी चाहिँ हैन तर तेंगाछ हेन्जे सुरु हेन्जन दानियल चा दिन्ना सोमरेम पुइ जुसिनम प्रार्थना लबजिम हैन वलम थेनन अभ्यास तुसिन तिनीनन वटंग प्रकाश वटंग बतेरो कानुन खमे चाहिँ त्यसै एकदमै पुइ जुसि एकदमै प्रार्थना लजी हैन
अनि प्रार्थना लामा दोरी वजा ग्लेला वजा सियाना बेना दुगु वजा ngachala तिरो ताम लाइदिबा मिदुगु दोइस खजी तिली दोइस खजी बिमा थेन्तुक त पक्का थाउबा दानियल जा पक्कन परमेश्वरला आराधना लबन मुला परमेश्वर त प्रशंसा लबन मुला चुरङ बत्ताम दियाङछि थातजी बिसम निसी याङछि धारगले त पंग दोबा वइलम धारगले त पंगजी बिसम धारगले चाहिँ दानियल त इज सिंगला खोरी च्यान्न खोरी युसिबिना वइलम थेन्तुको त दानियल तिक्ला पनि बिजे चिउला पनि निमदरी साचिन दानियल वडी दिउ त प्रार्थना लसिबा हैन प्रार्थना लसिबा प्रार्थना लब देखि बिमजा धारा ग्लेला आज्ञा उल्लङ्घन लबा धारा ग्लेसी तत्व कानुन उल्लङ्घन लबा कानुन उल्लङ्घन लमे थेत दण्ड पिन्दोबा दण्ड तिक बिमजा थेत च्यान्न खोरी युसिबिन्दोबा वइलमा वदे मिदुसी सीदन धारा राजा मोबरे निसी तिक निदा ओहो महाराज तिनी इंजी खटंबा अचम्बला तामयाङ म्राङजी भन्छ तिक तामयाङ सेमिमा वदे दानियल बिबो मलाई नि रङला एकदम ngамला मी रङसी तिलो नि चुरङबा कानुन ता पाइन रङदा बाहेक चु 30 दिन दोना खलाइदा ल लो आराधना धर्म परमेश्वर त खलाइदा मान त्यो पूजा आराधना लबरी महिमा लबरी प्रार्थना लबरी त लला खेलबा लजी बिसम वजि बिज इज च्यान्न खोरी युदो बिबा रङसी चुरङबा कानुन ता पाइन बिसेपङमा ग्लेसिन हिन्न चुरङ थे कानुन एकदम कडामला थे कानुन खत्तम युजि त मादी दुगु रङबा अरु रङबा कानुन हिन्दर चुमी इज परिवर्तन लबरी राखम कानुन नै त जिनिसम हो तिनी वजा दानियल सितिक लबन मुले हुन्छ रङला आज्ञा उल्लङ्घन लसी थेजी थेला परमेश्वर त आराधना लबन मुला बिमजे ग्लेसिम चुदाम थेजी थे मेछि जमदुले ग्लेज फेरि चुरङ तिनील रङमा ग्लियाइन रङला मिजादा दण्ड ज्ञानसे पुइबा तिनीले प्रधानमन्त्री रङ बिया यहाँलाई केपी ओली यहाँलाई देउबा आइन यहाँलाई चाहिँ त्यो इज नैबो अझ माधव नेपाल दुगुरङ बा तुरुङ आइन हो जा खाते एकदम निष्पक्ष थिए त रङलन मिमो छैन कानुन उल्लङ्घन लामे चाहिँ थिए त दण्ड पिनुन त बा होइलमा राजा दारादा रङलन मिता छैन रङलन ngमला मिता छैन रङलन विश्वास योग्य मिता छैन कानुन उल्लङ्घन लाबेलामा राजा हे होजा तेरो दानियल दा दण्ड पिन्दोजी थिए त सजाय पिन्दो थिए सजाय तिक बिमा छ थिए त च्यान्न खोरी युनुन दोजी तर रङसे इजा 15 इंच मार्च आज बिसम तिक बुरी मुला थेरी बिमा राजा औदिन दुःख मान्दिजी ओहो तिक त सिमछु हैन ngay rangsin soba kanun na birutari ranglan misi ulangan labilama चुबी नगाई तिनी सजाय राजा औदिन दुःख त जियोट दुःख यङ जिरासे दुःख मान्जी हैन पछि राजा जी थे दानियल त खोरी च्यान्न खोरी युमुदुरी तिक पंगबुला बिमा दानियल यला येसे आराधना लब परमेश्वर दा थे त छोनबो परमेश्वर से यदा सुरक्षा लगाई है जोरी खता अचम्मल दम क्या हो त ग्लेसी राजा विश्वास परमेश्वर विश्वास लबारी दानियल से प्रार्थना लब्रङ मला दानियल त परमेश्वरलाई दास बिबथा त थामला तेलिमा उजा तिरो नबुकदनेश्वर राजालाई उजा दर्शन अर्थ पंगु दिरी दानियल से तिक पंगजी मिदुगलस अगाडिम छु ngacham छु सम्भव आरे तर जुन नै रङसिम रङबा मंगला अर्थ ngai पंगन मला सुजङ ngaया हिन तर ngai मे आखाम तर ngai विश्वास लब स्वर्गल परमेश्वर से रङ त छु रङला मंगला अर्थ पंगछि बिन्ना भाम्बीमेजी हो जमदन थातम राजा तेरो उजा इजा नबुकदनेश्वर दारा जमन थाउ कि दानियल द अर्कुन परमेश्वर मला भलम चुरी ती पंगछि दारा राजा से येसे आराधना लब परमेश्वर से यदा बचब लगाई यदा सोन लगाई यदा जोगब लगाई बिसी पंगजी पहिलामा तेरो दानियल त तिक्ल जीवमा छ च्यान्न खोरी युसी मेन्जी हैन पछि रङ त थाउल कि यहाँ च्यान्न खोरी निजी धनी जो नगी गिग नि रङ खरङ लोङ बुला हैन त्यो चाहिँ सरगे ब्रामदरी यहाँ मर्सकल चलता लमदरी नगी लिसलिस खजि यहाँ गदि यार मला हैन नगी रङ त नगी यार मे अब च्यान्न खोरी युजी यहाँ अवस्था खत तला हैन फेरि पक्कन जिन्न चु चनन जला च्यान्छि बिबा राजा द इज दारा त थाम बको दारा ग्ले त थाम बा होइसलामा दानियल त युजी खोरी तर राजा मुन गिक मेरा खमनी त्यो निन्द राखनी त्यो त मेरबा खनी तर त्यो सोरी चुनी 1940 बिसम बिहानको जिस्मिसे बिमा 3 बजे क्या हैन 3 बजे के तिक तसिम दानियल ता हैन वथिबे ngala चाहिँ विश्वास योग्य ngala अबला चाहिँ तिरो आइजा उजा मंगला अर्थ पंगछि बिनो मी तिक त्यो सोरी निसी एकदमै चोटी मुला छ एकदमै हतार लसिनाम त्यसै त्यो एकदम वेदना पूर्वक एकदम दुःख मान्छे क्या दानियल आई सोवन मोलसियाम
बिसिन वछि निमित्तिक पंक्ति हुन्छ दानियल चाहिँ पहिलो तन्छ महाराज सदन 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 सोगाई हैन महाराज द आयु रेंगाई जगजोरी दानियलला तिनी यांसी हुन्छ तिक विषय मुदला हैन सुरङले खोरी युवराज दा खोरी चन्न खोरी जाङ क्लियदा झोरी खसी पंक्ति विषय यांसी तिक पर्छ बा तपाईले गर्दा के यस्तो भएको हैन हाम्रो त यस्तो भयो नि त कति घमण्ड लाग्छ भाइ तर दानियल चाहिँ चुट्याउनु पंबारी धारगलेला अमर रहून् लानन लानन सोगै छेरेङ्गै एकदम लामो आयु तकै बिचरी सुरुरिन दानियल चाहिँ आशिष पंक्ति पिनु बोला हैन और दानियल तिक पंक्ति रंगसे रंगनी सिंह त चन्ना खोरी युसैनन ngata tigin tabare ngata tigin noksani tabare ngata gutti bi gawen tabare दिलीबीमा स्वर्गला परमेश्वर से ngata थेलो दूध दुख पित खसिनम जम्मन चन्न सुंगदे बन्दला सिपिन्जी हालेलुया चन्न सुंग बन्दला जी जुले त दानियल वडे दो मेन्छे च्यान झमडप आदनी बाहिन च्यान खजी आक्रमण लबरी खजी हाप परि माइजी खप परि माइजी च्यान परि माइजी ठीक हैन तर तिगला चाहिँ जम्मन स्वर्गदूत चुम्बल चुम्बन यो च्यान यामी है इडले वानी बल च्याप चुम्बल स्वर्गदूत सुङ आलगी बेची त्यो स्वर्गदूत तिटल बन्दला मला हैन यहाँ खाइक मंगरी yang आइथन तबल नि हैन मंगरी yang इज मेरब दुरी खाइक आइथन तबल क्या खागे च्यान च्यान नाङ बरङ बा इडले गुहार लम दु फिटिङ ना आथे क्या च्यान दैन थेर मन लजी क्या इडले दानियल त खा परि नि जी सुङ भन्दा सुङ आ लगाम सक च्यान चाहिँ हैन इडले च्यात परि नि जी तोसी या अगाडि बढप लगाम सक जम्मन इज त्यो स्वर्गदूत चुङु बा होइलमा दानियल त कुत्ती बि किनन तिगिन वरङमा त्यो गाउता बारेमा होइजलमा दानियल इडङले इज च्यान्न खोर्गेम छि सोभरी एकदम त्यो सफलता छि तिरे बिमा छ दानियलला प्रार्थना शक्तिशाली बा हालेलुया दानियलला प्रार्थना चाहिँ यङला रङमा प्रार्थना है दानियलला प्रार्थनाला तरिका चाहिँ यङला रङमा है दानियलला प्रार्थना चाहिँ तिक मुभी हुन्छ दानियल चाहिँ प्रार्थना समय थिए फेरि घटना घट्त त बा फेरि ज्ञात रङ्दो बा फेरि परिणाम रङ्दो बा तर yang चाहिँ तिनी तिक बोले हुन्छ ओहो प्रार्थना लदो बा yang चाहिँ तिनी नियम छ बोले क्या छोरी रेमा चाहिँ प्रार्थना लदो बा नेसी मेरबंगा चाहिँ प्रार्थना लदो बा तिली प्रार्थना बा यो तिन थारे बा तिली प्रार्थना बा हो चाहिँ तिनी लब प्रार्थना ला नंगर दंगै तिकी yang जिगा yang निसम ngai तिकी yang चाहिँ ngai हो जो प्रार्थना उत्तर yang चाहिँ तिकी yang खा लेखा जोगा तिकी आथे तर बुझ दानियल त्यो बोले त्यो पंग हुन्छ दानियल चाहिँ ngacarang लासिन ngacarang दिन्न सोमरेम दिन्न सोमरेम छ खाली प्रार्थना चाहिँ लबा हैन अझै चुप प्रार्थना चाहिँ तिम्रो हुन्छ चुप प्रार्थना ज्ञात त बा पहिला त्यो दानियल चाहिँ तिम्रो एकदम शक्तिशाली रूपले प्रार्थना लबा शक्तिशाली प्रार्थना लबैसम्म तिनी देख तिम्रो च्यान्न खोर्गेम छि तिनी सोभरी एकदम थिए सक्षम त म थिए सफलता पङ मला दानियल प्रार्थना चाहिँ त्यो खालन मान्छे आलोङ बा क्या पुलिस मान्छे आलोङ बा ग्रेम मान्छे आलोङ बा र इज च्यान मान्छे आलोङ बा लुन्दी मान्छे आलोङ बा तिगिन मान्छे आलोङ बा चुरुङ बा खालो दानियल तर तिनी yang खतमला धर्म प्रजाला जिरो बिचे पुलिस खामे जो लादा हैन तिलोने दोन मण्डलीले हाहारा हो लसी हैन पवित्र आत्मरी हिटङले एकदम फायर एकदम आगो त्यो मेदो बमी तिनी पुलिस चाहिँ चुङमे चाहिँ क्राबा मै सिजिङ दाइन्छ है जबदन प्रार्थना ल अबा न त्यो खल्दी दाइन्छ जिनमा चाहिँ गदे गदे वर्ष तपाईँ गत तिनी जेल 5 वर्ष अमै 5 वर्ष खरले निबचु त्यो धोटी जको यङमा स्थिति जुरङ मल तिनी तिले तिले मे प्रार्थना रे प्रार्थना शक्ति मुली तमार विश्वास रे प्रार्थना चाहिँ ज्ञातले तिनी यङ तिले इज मंग मुंगेम चाहिँ तिले यङ छुटकारा यम तिनी यङ क्यान्सर दुगरङ बगे रोग से तिले छुटकारा यम तिनी यङ हिरङ बा त्यो किडनी फेलर सुसंग सुशेर के तिले यङ उजा छुटकारा यम तिले यङ चाहिँ चंगाइ आयङ बा तिले मा यङला प्रार्थना तिनी प्रार्थना चाहिँ त तमल क्या तर तिगला लागेर प्रार्थना ला पनि मलाई यङ चाहिँ फेर प्रार्थना उत्तर यङ चाहिँ यङ जिगा आयङ नि त्यो प्रार्थना उत्तर यङ चाहिँ यङ चाहिँ अर्को त त्यो प्रार्थना त्यो गवाई पिन्जिगा बिन्नी तीन तर होइसलमा त्यो तर दानियल त दानियल प्रार्थना छ शक्तिशाली प्रार्थना दिन्न सोमरेम पहिला तिनी यङला प्रार्थना गदि खेमला गदि रेमलाम राशी तिरेम छोरी रेमेन चाहिँ तिरेम पछि मेसी मेरो मन्दङ त तिरेम कति घण्टा लामला प्रार्थना त खत जम्मन ले क्या
जम्मनले बा र परमेश्वरलाई अगाडि सेमे छे जो परिवार जो टिक टिक छे दमले खाली परमेश्वर देन्जे तेरो नै तेरो ngala nam sala lama gitu ngai syapci uza ngala jalda shimi domoderi waja aleja farbingla gonbori barsosam gubati chiro barsosam gubati moderi tik tajiri macha ngatsan pangjir ki wajala lama she men lama she ai tini churi khaji dogaji tini henche aila lagiri chu jamboli chu nangri gonbo हैन तर चु गोनबले झम्मन ढोका झ्यालदुको खुला आई निब सेमले जिस आई निबरी खम्बा तर दो बरे खम्बा दोशी त्यो हैन नंगरी वंगमे छे ते नंगला नगरिन तदोबा तर पाखर थोनबरी म्यांगबा तर थोनजी बिसम ते पाखल पाखरिन तदोबा हैन बोलम ते सोन होज टिक टिक तबरी आली वटे गोनबरीमा छोरी 2 बजे हेन्छे 5 बजे दोनाचा छोरी 2 बजे मुन्ना 2 बजे रे तो बा 2 बजे हेन्छे 5 बजे दो त पूरा ध्यान चको जमनले तर संसार खङ निबिजी हो सेममी हैन ओचे यसो पाखर थन्जी बिसी वत गोनबरी खतमले हुन्छ यङला ताले निला दिम थेजा इज तेरो इज गारन मलर क्या परखाल्न मलर इसे चासे भित्ता उसे चासे भित्ता अगाडि चासे भित्ता पछाडि चासे भित्ता तोर ज्यासम मुजे हैन इसी उसी तिकिनारी इसी उसी भित्ता तोर ज्यासम मु तिकिनारी अर्को बाहिरी संसारमा मुनो नारी पनि वज आलिसम ती भजन नारी जम्मन नता तिनी बुद्धिस अर्को धर्मले तिब मिसेमी वडले परमेश्वर तेथेन्ना लल्लु त वडले संसार न म्लेसिन निबले बिसम तिनी यहाँ प्रार्थना हैछन् यहाँ प्रार्थना थेरौँ त भाइ यहाँ प्रार्थना निमित्त प्रभु आश्चर्य गे दुखला दोबा हैन अझ मंगमंग दुख थन्चिन्नी दोबा अझ क्यान्सर दुख चर्चे तुरन्त मदोबा किडनी फेले दुख तुरन्त मदोबा इज त्यो छिप्न सुप दुख इज नहोइ खेत तब दुख टकटुक जम्मन मासी दिदोबा खाइसिन तिनी तिले बिमा तिनी yang जम्बुलिङला मेगदेला समस्या तेपुलिबा yang तिनी इज विकासशीलमा संसारी थन्डो विभिन्न टेक्नोलोजी लमा तिनमा अब आज इज युट्युब इज तेरो इज फेसबुक लमामी प्रार्थना पनि खाइन्छ मण्डली पनि खाइन्छ चुनन छ ठिकिन बेवर मिसी वंशीजी हैन तर हैन त्यसले मात्र दानियल पुस्तकले चार्ज समझ दानियल एकदम शक्तिशाली हैलमा येशू प्रभुसे यांदा ठीक सुंजीमा तिनी तेरो इज योएलला किताबले जुन यंसे उदरी चार्ज बिसम तेरो प्रेरित पुस्तकले चार्ज चोपमा योएल हामी 2028 यहाँ चार्ज बिते मुन्छौं चु ngai लिछा ngala झम्मन मिदो थोरी ngai ngala आत्मा ngai पुइ खाला हैन योएल 2008 इन्च 28 इन्च मा चार्ज बिसम पछि एनीला इजा तेरो कोल्दो गसे तिगला अगम बानी पंगला एनीला आखेमेमे मम्मेमे दुखसे मंगब्रंगला जब दर्शन बंगना एनीला युवा का देशे दर्शन रंगला कोला का देशे अगम बानी पंगला खाइदिने पंगबा खाइदिने युवा दोष दर्शन रंगबा दर्शन में रंगबा कि अमेरिका कि अस्ट्रेलिया कि मलेशिया कि अरब हैन आरे तिले आरे बिमा परमेश्वरले आत्मा है हैन परमेश्वरले आत्मा तिनी yang जम्मन थोरी मला तर परमेश्वर दा यंसे खरले प्रार्थना लबन मुला खेला यहाँ अनुसार खेला यहाँ जुन दैनिकी मुला नि प्रार्थना भित्र लदवा भजलामा येशू प्रभुसे मत्ती छाला छरिगे प्रभुसे सुमो मल पाजे मर चार्ज बिसन एनी दुखसे प्रार्थना लमा जा वज कपटी दुख रंगबा हैन बाबा खा वटमलले त्यसै लागिन तर एनी दुखसे प्रार्थना लमा जा रंगला कोटना दिउ कोटना निजम एकदम आनन्द से प्रार्थना लाउ कि यसै लब प्रार्थना इनाम स्वर्गला परमेश्वर से धन्ना हालेलुया स्वर्गला परमेश्वर से धन्ना बेलामा तिनी यंसे खल्ला लागिरे प्रार्थना लबन हैन नतिला इज इन्डिया री साउथ एशिया दक्षिण एशिया प्रार्थना सम्मेलन निबा मैं बडो अच्छा मला तम दो मैं लोक चोटी
तेरे पास्टर के खौबा ते चेन्नई के भे ते पास्टर से चर्च सुल्लाबा 48 वर्ष त जिरो 48 वर्ष री धन्दे 45,000 मलाई रोक चर्च दी कल्पना लसिको 45,000 विश्वासी दिन गिन्नुन् आइतबार छोरी 6 बजे हेन्छे 12-1 बजेसम्म सङ्गति शिफ्ट पहिलो शिफ्ट दोस्रो पहिलो शिफ्ट 6,000 अर्को शिफ्ट 8,000 फेरौँ लसी क्या 45,000 अर्थात् म्हणजे वर्षला 1,000 जना झनै होटी वृद्धि तबडी बिमे चाहिँ वज थे पास्टर परमेश्वरले यांगला प्रार्थना मुल्क्यारी हैन वज पास्टर पंगुबा थे क्रिस्चियन परिवार नजिरो आपसी बप्तिस्म पिंजरो द पास्टर बप्तिस्म पिंजरो थे इज वर्शिप इन लीडिंग लजिरो प्रार्थना लजिरो बाइबल इन पढ लजिरो तर थे जम्मा 1968 भ्यू छ त्यसै चर्च सुल्ला भन्दा गादी ngछजे थे कन्फरेन्स गिरे निमा दुरी परमेश्वर से पक्कन थुर्बा तम त्यसै मौसुल लजिरो क्या जमकुरो चाहिँ त्यसै परमेश्वर त मोसे जिरो बप्तिस्म गिजिङ छ अथि जम्मन ओहो ngै लब आराधना में चुम त्यो चाहिँ कप्टी सी रंग बगल टिप्सेमी हम कप्टी रंग बजे त्यसै बजे प्रार्थना लब तर जीवन आरेबा हैन प्रभु येशू खालमुली बा आसीबा होइलामा जब त्यो पास्टर यांगला यांगसे तिनी खाल लाग्यो त्यसै सुङबा कि रंगसे मिला लागि प्रार्थना गर्यो मिसिसिटी बोल्न तिनी आत्मारी हैन वो जो कन्फरेन्स ngै जे तिगलाम हुन्छ गाना इजा अंगन अगापे चढ लागि प्रभु नन्न अगापे चढ लागि यसो 1-2 रो पनि जग्गा पिन्दोजी प्रभु बिच प्रार्थना पनि ngछ तिलो न कन्फरेन्स निसी खमे जन जमल लेची तिलिमले ची बिमा जग्गामी निर्जीव थो करिम छिमी चुरी सजीव जो मिलन प्राण चाहिँ मिला आत्मा चाहिँ सिसिटी होला होला लागि जारी प्रार्थना रे तर नै बो त्यो सिसिटी बो जग्गाला लागि जारी प्रभु nga त जग्गा पनि हुन्छ nga कति मूर्खरिम छम हैन बिमे जंगा तिलो नि त्यो ngala विचार परिवर्तन तिलो जिम त ngै त जग्गाला लागि रे जग्गा जा तो जी विषय परमेश्वर चाहिँ आवश्यकता यो मसुरले जी विषय त प्रभु चाहिँ इज दरबार माग रङ बरी प्रभु इज जग्गा पनि बडिम जको बानेश्वरले चोक रङ बरी के परमेश्वर जग्गा पनि बडिम तिलो नि उदा होज थेरी निसी खमे तिलो ngै यांगला इज अभिष्टि परमेश्वरले वचन ओजा बोला बङै मौका यंजी धन्य यांगला तामाङ भाइबल अनुवाद लबा गारी ngajन 21 वर्ष त त्यो दिमरेटीबा 21 वर्ष 20 वर्ष त जी पछि अर्को क्यासेल दिमरेटी पो झनै 6-7 वर्ष त जी 6-7 वर्ष दोना 21 वर्ष दोना ngन्छे डिभोसन ल जी है डिभोसन लामा दुरी खाली अझ डोनर ला ज्ञाति आशिष पिनो डोनर द आशिष पिनो डोनर से आशिष पिन छ जोडिङा त पैसा खाला है रंगला ज्ञात तला खतनै पो तमले जिम क्या है तर वो त घर बेटी से प्रभु एद ngoसे गए रंग त ngoसे गए बिसी खैमै प्रार्थना लनि क्या खैमै लनि लो चोकतिर 21 वर्ष यस्तो कल्पना लस्यम 21 वर्ष दोन घर बेटी लागि प्रार्थना लबा 8 वर्ष दोन घर बेटी लागि प्रार्थना लबा ओइ खंगसे जागृति खबा खंगसे छुटकारा खबा खंगसे पवित्र आत्माले भरिपुरी खबा खंगसे चोरी रोग दुख मामा अरे खाली के त उज इज तिरो संसारिक तमजेक मला डोनर जेला तमजेक मला जग्गा जेला तमजेक मला चोरीमी हैन वेन परमेश्वर खडङले आश्चर्य कर्म लाभिन्छ चोरी होजिलामा यांगला तिनीले प्रार्थना छ खत त दिन्छ दानियल रङको प्रार्थना दानियल रङको प्रार्थनाले ठिक घट्न घट्छ त क्या येशू चुमी ला रोग मसिनी हुन्छ तुरुन्त मसिनी त बा तुरुन्त मसिनी त बा चु मेरो मम छिकमा सुकजी थे ममला छिपरे या थाजी प्रार्थना चाहिँ तुरुन्त त्यो निको त्यो मधोबा हैन त्यो शक्ति मलाई नि परमेश्वरले वचन पाउनु छ धर्मी जन्ना प्रार्थना प्रभावकारी शक्तिशाली त थियो परमेश्वरले वचन पाउनु पनि मलाई बाबा तर यहाँ से दन्दन गोबारे जतिन येशूले मिन्दी पाउँछैन जतिन भाइ बजे ग्याङ छैन निसका मंगमी हैन मंगमी निसका तिले बिमा आरेको चुनङ्री हैन भइलामा तिनी रंगी त उत्साहन मला चुनौतीन मला नाही तिलो नै चाहिँ तितले पुरो रंगाला सेवकायलन ते अवधारण पुरो चेंज त्याची परिवर्तन त्याची क्या नाही धंदे चोरी रेंची घंटा निजा पुरो प्रभु देन इजे जग्गा सक्क ग्या दोत जमन मेबा खाली चोरी मिसीजी प्रभु वत बचवलं तुझी हा चारला घरबेटी सीजी चारला घरबेटी दिमरे टिपु तुको मिसी बन मला वत बचवलं तुझी हा इजे नेता तुको शिवन मला वत बचवलं तुझी
जमन मी चुरी आत्मरी CCTV मला परमेश्वर बिहीन तपाईँ मला चु त खाइम सोना ल प्रभु तिनी ngala प्रार्थना चु त प्रभु जिया जो जाले नाना गते तेले लमजा दाइनसे yang सेना चु यङला जुन संगति तपाईँ के मला यङला तामाङ जो जाले नाना गते तिनी प्रभु त ngoसे बारे प्रभु त ngoसे आत्मरी शिवनी हिजगेला पुस्तक चाहिँ तेङ बगजी चुदे खालै मिसे पाप लसी थे पापले शिवन मुला बिसी थेला पापला भारेरी एसे आपाङनी बिसान थेला काला जिम्मेवारी ना येतेन किन्ना थेला काला जिम्मेवारी थेला दण्डले जिम्मेवारी येतेन किन्ना तारा थेसी एसे पंगन थेसी जिबि समझ थेला जिम्मेवारी एसे किना दो बिसी प्रभुले बच्चन सियां त सुमु मला थेदरलामा तिनी हैजे यङला प्रार्थना लैसके रंगला मण्डली रंगला परिवारी दाइजिङ दिन मिन थासी क्या मिन नन किन्सी कम्ती 5 मिनट ngala चलि पङ भन्नु दाइजी शेड्युल छ भन्नु मला रंगसी सेब मिदा मिन ता छिथेदा बुद्ध गिसिङ दा प्रभु यसि डोरे ब्लौ मदन मक्तन दा डोरे प्रभु द आसी मिदुल्या थेला मिन नन किन्सी थेदा हरेक दिन थेदा कम्ती 5 मिनट 5 जना लागि प्रार्थना लगा हैन त्यही बिजी कुनै न कुनै दिन प्रभुलाई अगाडि त्यसै रंगला समर्पण लला हालेलुया बेलामा तिनीहरु धाइन्छ यङला प्रार्थना छ जो ngala yang मण्डली जे रहन बाइबल जे रिसिमी रहन तर शक्तिशाली मलाई यङला प्रार्थना बेलामा यहाँ चाहिँ थेरङले प्रार्थना लगे जो तिनीले बचन चाहिँ रंगनी जम्मादान बल्ला पिनगै भवन जो ngala बचन चुरि थनमा बाकी समय nga यङला पदरसन गर्न लसो थ्यापला तुजिसे बुद्धा सिंह एकदम परमेश्वर से मलम त छुकै